Mabigaagawad si kayo namin. Nanap ko yan libro, dyan abong na atang ko. Tantan mo, inurso nila po to, pero saying title to, A Comparative Study of Philippine Lexicons. Sa nansulat sa yan libro si Madam Faye Aldave Yap. Nan-aral si Madam Judd, University of Santo Tomas. I believe Judd Manila. Sinulat da yan libro Judd 1973. Talalabayoy man aral ga iray lingwahe tayo, sa aral lang ko, Pangasinan, Tagalog, Cebuano, /Bisaya, Ilokano, Hiligaynon, and Bicol. Sa yunaan niya, word tayo, dream. In Tagalog, it is panaginip. In Cebuano and Hiligaynon, it is damgo. In Pangasinan, it is kukugip or kugipan. The word pangarap in Bicol and Tagalog means dream as in dream like goal.